Sizlerin kollab quvvatlamanız bilen sahnamızga şirketimizni hurmat etsek. Miran, DJ Miran. Endi shunday klassmentlerimiz var. 10 yıldan beri izimizden kalmay keldim. Ko'z suymaysin sizga. Konsertimiz 7 kun devam etadi. Rayimso elide ko'z suymaysin shunday klassmentlerimiz var. Hamisha sizni qo'llab-quvvatlaydi. Biroq men bugungi 10 yillik tvorчестволuk bugungi kechingizga kichkinagina sovg'a kelganman. Marhamat. Endi xalqlar arasida DJ Miran o'zim bo'ldim. Endi men seni Miradin Abdullayevga tanishtirman xalqimizga. Endi hamisha Qoraqalpoq naqshlari bo'lsin, hamisha ata-bobolarimizni ruhlari qo'llab-quvvatlab turadi. Ham keyingi tvorчествоda Qoraqalpoqning milliy xususlarini ham aytib, klassmentlarida how degizgacha qo'yadi. Tvorчествоlar pasimiz DJ Miran emas, Miradin Abdullayev sahnada marhamat. Rahmet ustaz, rahmet. Ustazımızın barına şükür. Ustaz çok rahmet sizge. Janelmanca bol çapalaklar ustazımızdan. Енді қызық болсын, көне-менемен деген бір қосып бар еді. Себепті мына киген екенмен күлмеймін, бірақ жарасады біреуше. Бұл ұстазымның сауғасын мен өмір бақи немен комнатыма кіне берістіріп қоямын. Құда қараса. Енді сіздер үшін сондай бір милли қосық айтып көрейін енді. Өзіңіз ес баға бересіз деген үміттемен сонымен поехали, маэстро. Şarttırdım жалғыз басыма, жалғыз басыма, жалғыз басыма. Meni baylab aldı дейсің бір
boldum. Kim ester ishimdagi dardimni, kelib qirsiq qizga tap boldum. Ne bo'lsa da ko'namen, ko'na beraman men. 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 Ne bo'lsa da ko'namen, ne bo'lsa da ko'namen. Ne bo'lsa da ko'namen, ko'na beraman.